Murakaza neza kuri Sport Pass, urugo rw'amakuru y'imikino agezweho, transfer zishyushye n'ibiganiro bya ruhago. Muraho neza abakunzi ba Rayon Sport n'abakunzi b'umupira muri rusange. Uyu munsi hari amakuru akomeye cyane ageze hanze. Rayon Sport biravuga ko aho yamaze kuzana abakinnyi bashya bazafasha ikipe mu mwaka utaha w'imikino, yatangiye kuganiriza abakinnyi hakiri kare kugira ngo bazabe bayikoresha, izabe bakoresha mu mwaka utaha w'imikino. Muri kwa gatandatu nibwo signing iratangira kubishyirwa ahagaragara. Rayon Sport yamaze gutangira kuvugana n'abakinnyi bashya gake yitonze. Reka turi amazina atatu Rayon Sport yamaze kuganiriza abanyamahanga bo n'inzemba babwire nta kibazo na gitoya kibaye. Umukinnyi wa mbere bamwita Kevin Muryango, akomoka muri Uganda, n'umwataka ukomeye cyane. Kevin Muryango ni rutahizamu ukiri muto ariko ufite umuvuduko udasanzwe. Avuye munsi muri shampiyona ya Uganda aho yari amaze gutsinda ibitego 14 muri saison ishize. Uyu ni umukinnyi wa mbere tubazaniye Rayon Sport yatangiye kuganiriza hakiri kare cyane. Umukinnyi wa kabiri bamwita Musa Diallo, akomoka muri Mali, umukinnyi ukina nka midfielder. Uyu Musa Diallo bavuga ko afite ubuhanga bwo gutanga imipira no kurema uburyo bw'ibitego. Rayon Sport iramwizeye cyane hagati mu kibuga, arabyumva ko Rayon Sport iri kuganiriza amazina akomeye cyane. Umukinnyi wa gatatu bamwita Jean Carlos Neto, ukomoka muri Mozambique, mu defender ukina ku ruhande rw'ibumoso hariya kwa Ganijuru. Mwabyumva Baganijuru bagiye mu bisheke. Rayon Sport iri kuvugana no bita Jean Carlos Neto, n'umyugariro muremure ukina nk'umudefenseur wo ku ruhande rw'ibumoso. Ni umunyamozambique kandi ukina n'ingufu nyinshi cyane. Abafana benshi bamaze kuvuga ko ashobora gukemura ikibazo cya defense. Ese wowe urabona aba bakinnyi bashya bazafasha iki Rayon Sport, bazayifasha iki mu mwaka utaha wa shampiyona? Andika igitekerezo cyawe muri comment, subscribe ya channel ndetse ukande kuri like kugira ngo utazacikwa n'andi makuru ya ruhago. Murakoze cyane, ndabashimiye. Iyi ni Sport Rwanda News. Murakoze.